Guys, ke nna Thabo Teki. A ke tsebe too much ka Bible, but ke nyaka gore before ke tlo utlwella tse ding tsa dilo tse ke tlo di bolelang, ke nyaka go quote a word from mo Bible. Ho ka bula ko diema mo 1 wa ya ko verse 8 ere ngwanaka theja tao ya tatago o senyatše thuto ya mmagao. He ke boeletsa hape ere ngwanaka theja tao ya tatago o senyatše thuto ya mmagao. Go na le dilo tse ding hentse re dira rena lo bona ka re batswadi ba rena ba re latlhetsa, mara puku e ntsho e na le mo e be emang le bona. If papa a beile molao a re ka mo hae go jewa ka 8, go jewa ka 8, ska nyatsa seo a se bolelang. He mama o botsa re go ka tsama boshiu o tlo kra moputso, ska nyatsa seo botsang sona. A re ba le hape mo diema mo 3 mo verse ya bo 27 ere yo a tshwanetšego ke tse botse o se mo tlhokiše tsona ge seatla sa gago se kgona go di dira. Ya re ke boeletše yo a swanetšego ke tse botse o se mo tlhokiše tsona ge atla sa gago se kgona go di dira. He o na le something se o ka kgonang go se fa motho o mongwe, mofe. If o na le bokgoni ba go ka mofa, if o na le something and then a o se berekisa and then o bona ka re somebody a ka se berekisa, mofe a se dirise, mofe a re faneng, a re ithuteng ho fana, a re ithuteng ho fana. Mola ka bolelang so ke re bula tselepe ya hao o theetše seo ke tlo se bolelang mo dipolelong tse di latelang ka mogare ga CD ye ke e dirileng.